kanya dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko naglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray to'y puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko wen biyag ko lupay awan kan dito'y denak iti kanuman di kanto isukat kasi kalaing inkarit ngayaten iti agnalayon inggat tungpal tanem maipalagip kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko naglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin karin di nga tabiyag ko malunag day tarik nam pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray to'y puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko
lang aruden adi akon nawaya ngimriribo kempay lang daytoy rikna kastamet ngadan sungsung batam itibiyag no apaya siyak pay lang tisulisugen basol daytoy ingka kaniyak idardarira isu nga pangasim kadinta adewana panunutem koma ada puso alumdang lukas bilang tasiyak timay lawan sikat timteng ariribok to'y biyang ko nasimbeng nga panunutitan ket nagriro diyak mailimet nga dapat nagayat ko ngem agamaka tamo pati sagmaka basol dayto ingka kaniyak idardarira isu nga pangasim kadinta adaywana panunutem koma adda puso alumdang nokas bilang tasiyak timay lawan sikat timteng hariribok to'y biyak ko nasimbeng nga panunod itan ket nagriro diyak mailimet nga dapat nagayat ko ngem agamaka taamo patay sagmaka amom lang aruden adi akon nawaya ngimriribo kempay lang daytoy rikna kastamet nga adan sungsung batam itibiyag no apaya siyak pay lang tisulisugem sikat timteng ariribok to'y biyak ko nasimbeng ang panunod itan ket nagriro diyak mailimet nga dapat nagayat ko ngem agamaka taamo patay sagmaka sikat timteng ariribok to'y biyak ko nasimbeng ang panunod itan ket nagriro diyak mailimet nga dapat nagayat ko ngem agamaka taamo apakay sagmaka Kung magkikita ka na dawa lagi di ka rin kanya at saklain Muray sa dinumanayan ko Uray at danak adayo Dito'y puso para laeng ken ka Sikalat adat arapaa Sikalaeng adat panuno Sikalaeng iking stay to'y puso Urayan yaman mapasama Sikakit sikalaeng
awanen ti sa bali apat patke aglabas ti aldaw panagayat ko ti mapukaw uray aglabas ti aduman aduwen sakti agayat ken ka uray manu adayu ka pusok riknaket ti paay kuken ka mamati ka mamati ka kuma ang malipatan lumakit kitak taladawa dagi di ka rin kanya asaklain uray sa tinumanayan ko uray at nag-adayo ito'y puso para laeng ken ka sikalat adat arapa sikalaeng adat panuno sikalaeng ikikis dito'y puso uray anyaman mapasama sikakit sikalaeng awanen ti sa bali apat patke aglabas ti aldaw panagayat ko ti mapukaw uray aglabas ti aduman aduwen sakti agayat ken ka uray manu adayu ka pusok riknaket ti paay kuken ka mamati ka mamati ka kuma mamati ka mamati ka kuma Damay sa abukel na pateng abingi daytoy abukel na birtud na sudi dinet naggapu sa baling naili yan mismo ato'y puso makimbingi at damay sa asular nga ina nasara ken may sa nga harbin adi pa'y naalag isu kumang ipangimulaat tay may sa abuken matagting na pangalan naauto'y puso ti pangsibsibuko sapay ti Diyos Apo katumupudan to sa abuken nga insukid ko agot rat kakagin sabong
agar arubos alulwang siyang kadibdib ko isikapuna ngamin ayan abinuken ta hulalayaw ti kapanana nayaw awang naglaag paiso dalang nagkilot na surot ko ngem mi kari keni sa pata ayat munto di may sagma hunasen dagit talawang panunot magpagtanaem kuman iyan tangay inkariken ka asaan at tunagin kukunga Bumalem ketya tay may maysa Si papaminida Jay abay